Reka dutemberane iyi pariseri nini iri mu cyarindwi cy'ubuso, urumva ko atari ahantu hatoya. Ni pariseri iri haraguru y'umuhanda kandi ikaba irimo n'amazu. Square meter 1700 ni ahantu hanini cyane, ukuyemo amazu n'ubutaka ubwabwo bwagura miliyoni zigera ku 10, kuko ni hanini, ni haraguru y'umuhanda principal, ni ahantu haca umuriro hafi n'amazi, ahantu heza rwose. Reka dutemberane rero nkwereke amazu arimo, uraza gusanga atari amazu matoya nubwo adakoze. Aka kamari n'ibyungura, iyi mari n'ibyungura ku bantu bafite gahunda yo gutunga ubutaka bunini mu mujyi wa Kigali. Iyi mari rwose uraza uyigure miliyoni 9.5, ubwo icyo ni igiciro, miliyoni 9.5. Uraza rwose tubiganireho kandi turahaguha, kandi ni ahantu hanini hakiri mu buhinzi. Ikindi umuntu yakubwira ni uko ari ahantu heza rwose kandi hateretse, bishatse kuvuga ko habayeho guhindura igishushanyo mbonera, nubwo ari mu buhinzi aha hahita hajya mu miturire. Pariseri iri haraguru y'umuhanda, nk'uko mubona impande yaho hubatse kadasiteri. Aha hantu hazwi ku izina rya Gishaka. Nugera mu birembo ubwira umumotari ngo ndajya Gishaka ahagana kuri paruwasi. Wagera i Musave, ku kagari ka Musave, ku bantu bazi kuri Azamu, ubwira umumotari ngo ngeza ahitwa Igishaka. Aho hantu harazwi rwose, ni mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Nuza tukaguha buno butaka, bumwe mu bantu bazaba baguze ubutaka bwa Byungura kandi buhendutse. Ikibanza cyo cyonyine kiri kugura miliyoni hagati ya miliyoni 10 kumanura kugeza ku 8, kandi ari ikibanza gifite ubuso bugera kuri 545 gutyo. Aha hantu rero nkubwiye ko amafaranga ari make cyane, wahita ubyumva vuba ku muntu uza agaciro k'ubutaka buri hano mu karere ka Gasabo. Ubu butaka ngwino bugure, burimo aya mazu, nubwo mubona adakoze ariko ni amazu, ntago waza ngo uhite uyubaka, waza ukayavugurura ukayatunganya, ibintu bikagenda neza cyane. Murakoze.